University Lawe, Tonga Mamani ai o Vavanga Luseane Halaevalu Lafitani, Profesa Siosiua Palofesa Siosiua Lafitani. Whakatapuat ke ta ha mai, ke kakai tupu ai whanua ko Canberra, ai kakai Nanawal mo Kaunabri. Whakatapuat ke tamapili ni skalauni, tupu to a Lukalala, ke ta hine princess skalauni sinai takala tuku'au. Whakatapuat ke ta hine princess la tufui peka tuku'au, ko tala fekau'aki a Tonga ki Australia. Ke ho eki ko tope me amai he pongpongini, kau tau hi whanua, whale ta amatapule, kau taki lotu, mo tongo toa pe o ku mea mai he pongpongoini. Ko pongpong whalai tēni, aho tahawa mā asi, I loto ken pelani. Ko au Luseane Lafitani o whakawa atu, me Polokalama Mitiafaifio ai University lo au. Ko Polokalama whakeno ku ilo I ko lo au mo Mamani, pa hoka te kawenga hono tolu I he pongpongini ai Vavanga ki he ako. O ki hen whaka Palofesa Siosiua Lafitani, ki whakahoko te Polokalama ko ini kātaki. Aia te o angeliwa whainga maali e ko ini, ke Palofesa, ke whaiata ne Talanoa. Malo. Whamaro at Luseane I he talateu, pe mo e whawhailoake e tau Polokalama, pe mo e whakatapu, pe ku whawhau whaopito, pe a te tahoko at koe Konga tolueni o e lo au mo Mamani koe Vavanga ki ako. Pea o guongo o bito Luseane manake ta kamata ko hinga koe tau pure lahi Palofesa Siosiua Lafitani o kutoe fihia ia. I e whatongia o ngāwe pea ku koe tu tolueni e tau fekau'aki mo ia. Tene ongo o kuongo ka kou fia pe he kei hoko atu pe tau Talanoa he ako. Mahalo ko hamea pe ke hoko ke ki tuku mai pe he hoko ai o mea huakau. Ko ngā ke tahanga whakawai ke whakawai atu ai makatuunga o ngaahi whakaukau whaako ai lo au pea. Pea mo kawe ngā kai toki hau ia o to Talanoa he fo isino. Heku hangenia hatahanga whakatoka ai talateu. He ko tua toluen o ku whihia ia I he mea ai kautahare ti o koe ni lahi whokia o kune whakarerei ne. FM 2000 pa ko ia fo tare kita ko ina ne fotu ko ai katoa ngai matakari lahi taha ko le ti o lahi o sene. Pea kaige o ku whihia ai ko paraparema I he nau transmitter. Ka koe toi haha tau mea Luseane whai I he hoko koe tu o tolueni. Pea mahal te ta ki tau te ai a huakau I he toki hoko pe ngai mea lalahi ne ngāwe I a hoko whai ai tau Polokalama. Ka koe mea whawhewhia hange ko kulawe. E hoko atu pe. He kai tuku ai Talanoa he a koka rewa ku tamao a huakau ke au. O Talanoa he sino o whakaukau ai lo au. Pea moe ngahi mea nane whakatoka ki he tau filosofia, pe mo whakaukau o e ako, koe filosofia e ako ke whakaukau pe ke Vavanga. Kai ki mua koe ke taho katuko manatu ke lau a Kalisi, a student po ke taha ako ko ia a tangata saikolosia I loa ko I Mamani, nane kamata saikolosia a Sigmund Freud. Na behe Kalisi. Ko whakakaukau ko me aia o ku whaingata a apito. Ko mea ko koe ke tau lawai o think pe Talanoa whakaukau I he uhinga lo. Aku rea a Kalisi ngia he uhinga lo. Ka behe o ku tau wawe pe ke tau whakamau to judge people. Not to think
Patu Church. Ka kou ki lawe pia ki aiko kumanatu i Luseane ai lau a kāriung na ngaro. Ka te uwhakafoki at ka te koi ke hoko at e Talanoa taua i he kavinga. Aia Siosiua na ke kamata ke i judge a huakau. The arhaki. Mantifu ko mea whaka humanity anymore, human being. Koe arhaki pe koe ai mahal koe ki mamahi pe koe ki loto ita kamata ke lele mai judgment i. Kata ki Palofesa ino ke huakau ko ilo pe o ke mo ua he pongpongin. Neonga na ia o whehu i na te o ke atka koe ka at the end of the day e lawa pe o tuku ke otoki ata mai. Io, ko Luseane nau ki whai whakamau, na rege whakaukau, o ki ta e whakakaoriunga au he takamata koe ni. He ko ki o ngoi ai fwoi tu o tolo koe ni, o ku whaingata maki mau pe a huakau, kai ke. O koe bifo ke uhinga ai hoko ai mea kotoa Luseane. Au kai ke hoko tau ata aina, ai ngaahi mea la. Pe koe mea kotoa pe he mo ui, o kui ai pe a ene uhinga. Kai ke, koe... O ke ai whuke a Talanoa lahi, Iyo. Ke hange koe kakai kou nau pe he, o ke ai uhinga ke mea kotoa pe o hoko e Mamani. Ia lewe Talanoa e ka poto me isi te o pe he. O ke ai o mea u hoko pe he ku hoko pe ia. Maare. O koe ke pehe na e whakauhinga i mai he o toa pe mai sai ko e honi, e loto mahi a Siosiua, pa e ke lava maa huakau. Ia ta meni u koko pe o me ai because he does. Iyo ko nau pe he foki, o ku uhinga i ke whakaukau koe o e cause and effect. Nai mea nai tupu, ko hono whakatupu e ngaahi mea. Pe koe ngaahi mea nai tupu, ko whakatupu e ngaahi mea. Aia koe fo i mea kou nau pe he ai, o ki kai ke hoko ha mea ta ai uhinga. Nai ai hono tupu anga. Aia pia tok tānaki, ka kumoon whoko tānoa ke whakaukau ko ia, tānaki me rewa ki ai whakaukau. O ki kai, ko mea kotoa pe, o ku hoko ko whinangalo kai o tua i he ngaahi whawhekikia ni, ka ku hoko pe ia ko e tau, koe nau hoko hange ko Talanoa Luseane lawa isi te pe koe nau hoko pe koe tau tai tokanga tau tau pe hoko e mea ko ia kai ke koe ke Talanoa pe mahalo koe ke whamau o ke whemau lahi na ke whemau lahi ke hoko mai a huakau he na ai wha ke whai ne Talanoa ki he tupu anga mo kamata mai koe ai lo au Research Society mo ne whakakaukau ke whakahingoa o ai ake lo au, mo ene toi palani koe ke whakotu ai university. Ai a koe whakafoi, o foi whehu i a koe na ai ke whai ke huakau, he na os whai ho Talanoa ke ki mua. Ka ko whemau ke Talanoa hangaton ke tangata koe na ni whai whakau. Hau me he ngutu e ho si hanga whai tapu. Na ai ke ulea pehe ka pehe, he ke ulea pehe koe na whai o kuki. He kunea mo usai he lea whakapapalangi. Whakapapalangi, iyo. Ka o kai whake sa ye he tau lea tātolu ke pēa tau ka koe. Hau hanga tōni me hengu te hosi. Koe hosi pēa ui. Kai ke... E tonu ia ka au e halai ka huakau. Iyo, e halai ka huakau. Ai fwoi palo vea pe palangi koe. Ka ia e whake e Talanoa, he? E Polokalama ko Polokalama o ko ke ngaahi Talanoa ke ngaahi palovea palangi moi whakatonga. Monla. Ne lahi taha, ne whake tohi palovea pe tangata koe koe ki aratu e nike ta whaki a Palofesa Augustino Mahina. Koia. Ki tohi mau i ngai mahale to mai ke whake ha Talanoa. Pe e whakawhi mai pe whi maulahi ke hu mai a Mahina o whahati. Kai koe tamala tu whakoe ni ia e ha mahina ia o lere e ne fo i Polokalama ana e fiha. E ku hange pea a mahina ia ko huakau, a kautama pehe koe a kautama kamata o Research Society o e lo au. Pea ku nau kau pehe kau supervisor mo e whai ako mo e poate. Pea ko whai ako siua. Pea koe ku whai ako. Oa nā ngau. Pea e hao mahina ia, aia ko hufanga he ako mo e loto foki.
E hauia o lere ene kapau e whainga maari, e lere ene ngāhi. Hangi piko lere kona hua kau he ako, ka ko me aho ku ke hauia tānoa he ako, kai hangi Luseane ko ho tānoa. E kehe ku Talanoa au kia ki he uhinga o filosofia o lo au, ai ako ke whakaukau pe Vavanga, mo e hana e whakahingoa ai ko lo au, pe mo e foi kikite isa. Ai foi vi sonne, pe ko e foi kikite, pe ko e foi whakaamo ke whakotu o ha universite a lo au, i he taimi ko e na maulere ai, i he lo au Research Society. He kai ke tatau e Talanoa, he hao a kau o toki omi, he ko ngai foi whakaukau e tolu ko ia aia. He kai ke tatau si o hange ko tau Talanoa he kau wako, mo e kau filosefa, ki mua, nau tau Talanoa ai, pēr tau analaiso, pēr tau whaka uhinga ai e nau ngāhi whakakaukau. Kai ke hano tatau ka pau e hawai pe ko tuuma Aristotolo, tātā no mai ta whaki. Kai ke koe loi. Pe ko sokala tesi. Kai ke koe tau whenga ia. Hangai pe koe tau ko whenga koe ke o mai tā no mo whakaukau a Palofesa Hoakau. Ki hono whakotu, mo hono whakahingoa ai University lo au mo lo au Research Society. Mo ni apita. Pe mo ka kai pe me mo ana nau kau mai I hono toko ni I hono whakotu o me ko ni. Na kai ke o henia ka ko hange ko Luseane kefu ai ko kau he tau board of directors. Ko o ke ka kai na nau he na nau ngau e lahi mai mo toko ni mai ke ko mo ho akau I hono whakotu tu ai University lo au. Io kuonga o pito e Luseane e Talanoa ko ni pe mo e alu ho Talanoa ki e kakaina na ka mata lo au. Pe a kusiai ai ni ha ki nau tolu ko nau pekia pe te nau mama o atu pe ko salute mo fra papa ki nau tolu he ku kei fai be feinga ai lo au pe a ku kei pepe ko toki kamata pe I he tahataha no whakawa e ne kupenga o pe ko website pe toki kamata whai Polokalama ko kakato I he taha wha ko e tau pe ne ono Hange koe Talanoa koe ki he pepe o kulua pepe a hum o pepe e a lelat koe ni hange koe Polokalama koe ni o whenga e koe ke koe ngau e lahi a Palofesa Siosiua ke whakotu he ka pau na I kaya Siosiua he kai ki aha online University lo au ka whenga lahi ma upe a Siosiua ke whakahokoe a ngāhi tutuuni mo ngāhi tokoni koe a Ilaiasi ke whenga ke whakalele Polokalama koe ni ka hange koe lau baby steps tofi hene ai humu mai Polokalama ka kumahalu arbeta mi mo e poto lue e ku Kalisi I pelo pa ku tau tare foi moni ko ia neongo ko ai ngau ko lava ka ku Kalisi kei pepe whakatatau ke ngāhi apiako kehe kehe si au pito o kai ke tau kei vale kai ke toi loi ko tui ko mea peu ngari matu o tu ai lo au ko ngāhi whakaukau ko ni hange ko filosofia ko isa ko filosofia ko ai lo au kai ke ko e mea mahalo na e ke whai kia e Talanoa hoka te Talanoa I he ahon si whakamatala a huakau ko Talanoa ke haoe ako I Mamani pea ko mahalo ko e fo I whehu I siua o kau ke hao koe na e ako I Mamani hao koe he wesite ai e koe whakaukau whakia koe hao koe meika whaitu koe ia na ofie Talanoa o eke ke whakaukau koe a Palofesa ino ke fotu ke whai mangeha ne Talanoa koe ako I Mamani he wesite moha Talanoa ki he whewhe nai ai o sivilaise kehe ai isite ispite koe uwhaitu koe ako India ngāhi sivilaise motua siaina
mo tu ange he mea koe ki Kalisi. Kana to o mai fo I whakaukau koe mo e ako a weisite me Kalisi. Io, te wha ha Talanoa ki ai e Luseane. Ko kaweinga, pa ko tō piki maho inga eni, ka koe tō e kaweinga lahi au pito. Ka te uwheinga pe e toki taimi koe mo e tā iwa e kau mai a hua kau, tene toki hau e ia o mai ene whakaukau. Ka te uwhenga pe ke uhanga o to mea la lahi mo whenke hulu mai na malawa ke mahino. Ai anga ia e ku wakai a aku ke historia mo tuku au mai a ko filosofia mo e sainisi. Ko me ko mahino mai na e kamata ai a ko ia ki mua au pito I he kau kariki. Pena iai e ngāhi founga a method. Pena iai pia mo e taumua, kana e iai ene makehe ai pia mo ene toki au mai. Matu tau tau Talanoa tau tau ki Kalisi I he senturi ono ki mua ia Kalisi. Ai koe kamata ia o ono nge au o tau. PC pe koe ki mua ia Kalisi. Ai a koe ne toki au mai ki ai, na I kai koe toki ka mata ia a historia mo e ako. Kana ka mata ia I he ngāhi sivilaise, o ku I kai ko ngāhi sivilaise whakawesite. Aia, ka ihe founga kehe, mo e whakauhinga kehe, me he uhinga ai kaukariki. Hange koe ni. Na ka mata ia I siaina, na ka mata ia I Pesia, na ka mata ia I Papilone, na kamataia I Mesopotamia, kuia ia Papilone. Aia ko e mga I sivilaise kehe ia tau Talanoa tau toria ki he senturi hongo fulu, fitu, valu, hiwa hongo fulu, ki mua ia, ki mua I Kalisi. Pea kokulawe pe he Luseane he nai kamata ai sivilaise ia I tua mei I ulope, pea koe kamata pe ia ai ako. Aia koe ngāhi whanua, aia koe ana nauhanga whawa ko isi pite. He ku fuofuo ke fo ilanga pila mita aia ke senturi valu, fitu, hiwa, ki mua I he makape aia ko mo sivilaise koe a Kalisi. Aia ka koe, kai whanau nou Talanoa, koe whamamafa koe e nau ako, koe kumi ki he ilo, I he founga whakatotolo whakasaya nisi. Mālohiange a e nau sio whakasaya nisi, pe nau hangarewa whakakau mo ngāhi tui whakalotu ki he nau whakatotolo whakaako. Na I kai ke whakamāwahe wahe, pe te kai ke mahu inga mārie ai filosofia ia ke ngāu aki I he uhinga koe nei tō whakatupu mai e he kau Kalisi. Ai koe ka mata e ako na e honoa ngai whakasaya nisi, pe na ia honoa ngai whakalotu, ai whainga ke tāri ai ngai whehui, hange koe ni, koe ha mea o kua whai. Nei tui kau ispite ia mo kau sai nā mo ngai sivilaise ko ia, ai kau wako ia hako ia. O koe ne fekau'aki mo finangalo o ngāhi o tua. Pe koe o tua, o ku uhinga ai ku hoko ha whā, pe hoko ha mofuike. Pe nana wai me nau ngāhi sio whakasai niski ai, e me nau ngāhi whaunga whakatotoro, I he methodology, pe koe method, pe koe whaunga, o ku mei mālohi ki whakataha e sai nisi mo lotu. Ko tui koe foi tamai mata ia o ako. Pea mo ia ngai o ngoi ai tangata I he ne sio me he ne tau kei ai kau ako I he mo ui mo na ngai whakatotolo o e ahako ia. Pea koe ne hau koe ki he kau kariki, koe kehekehe, koe hoko atu pe sai nisi, hoko atu pe fika I makatu unga me ispite pe mo Papilone mo pe sia mo fe. Kana e whakakauat lewa mo uwhehu I whakafilosofia ia na teike whai ia. Ko uwhehu I whakafilosofia ko ia na e whepaki ia pe kehekehe ia mo uwhehu I whakalotu na e whakakau ki mua. O I kai hinga sivilaise pe ko ia ka iha whahinga sivilaise pe na nau whenga ke nau whakatotolo e ako.
Toki hangarewa kaukariki o mai e founga ia koe ni taui koe founga whasainisi, pe koe tupu mai a mea sokola tesi, mo hera klaitasi mo kautama ko ia. Pana hangarewa o mai mo whakaukau e filosofia, kihe me a kotoa pena e whenga ke hulu ake ngai whehui wha filosofia. Koe ngai sivilaise, koe hanko siaina, nai nau kau filosofa. Ka koe kau filosofa koe ako nau whaka whehui hange ko Confucius mo lao suu mo mea. Na no fo na fa mama fa hesio ke o me fa molare mo fa politikare na ke na ang to ke o fehui ki he ia ai ki he sainisi o ia ai ki he sainisi o fa kau na ikai pe me pe he o sivilaise ke ka ko tu Luseane pe no fo na fa ka mu alo o ki he ilo ta tau pe ai o sivilaise ke he mo ki mu ai Kalisi pe mo Kalisi ka ko e fonga pe a moe kehekehe hono whakakau mai ngaahi whehui whaka filosofi, pe koe a whaa koe tupu meha ngaahi mea a pe me ngaahi o tua, pe koe tupu pe ia meheanga e whekuki moe whepaki moe liliu ai a takai, o mai he Kalisi ai u whehui koia. Aia koe u whehui, pe nau whehui pe guaha kaunga mai ai lotu ki he a ko mo sainisi ai ko me ena fa Fuofuo ai mai Kalisi pa ko foi kehekehe ko fie la ve ki ai ka Fuofuo ke Luseane ko malo e siwa hange ko Talanoa ko ni ki kehekehe ko e Kalisi Kaliki o ko te ia fo ke Talanoa ai kai hange ko tausio hange ki Iran ki Persia. Mare. E mo kao Zoroastrian, he? Nau Talanoa ke nau toria ki mua au pitoi he Kalisi. Te Talanoa kau India hange ko senturi wha ai kai ko ne tup mai ke lot Hindu, he? O kuna na ko Talanoa neongo o kai ki tatau mo e whaka whehu i koe e kau filosofa Kalisi. Kana e osiai e nau Mare. Tui, he? Mo na filosofia, pa koe nau pehe, na e o atu kau Kaliki, na ara Aristotolo o lako, mei India, mei fe, mei Babylone, mei fe. O tātāna ke ngāhi ilo, pe to ke ha o lewa hepe mea, he? Hange ko, te ke ara o mai ha foi whakaukau, pa te ke ha o lewa koe o form your own opinion, he? Ki he mea koia. Aia ko kusio, neongo na e ana tau adopt ai a ko mei Kalisi. Western learning, Western. Ka koe sivilaise koe na nau o siia i pe nau tōluia. Mare. Fika, koe hāfua, koe me e tau sio ke nau, ke nau culture, mo i whangafu mea na nau langa. Ne o siai kātou me ia koe a saia. Philosophy. Aia koe Tam ni ko sio pehe, koe hame tonoi. Ai a koia a Western thought mo mea koia mei Kalisi. Koe hame ne ke hanga he wesite o a top ma mea India, a Babylone, a Persia. Whangafu cultures si aina, motua. Hange ko tau sio ke si aina, o ku ke lele rope ulo pe he liko mo whanki I whale thatched. O sinofo a si aina e mo nau kau empola he whangafu palasi mo e siueli, mo e koula, mo e hāfua. Ai e koe tau sio tuna e ki mu atu au pito. Ai ilo ia mo e poto, mo e hāfua, mo e sainisi. I he uwheitu u koe ni, kana decide lewe ke tau to o mai mea Kalisi. And I really, koe hutui a koe siua, na ea koe kau poto koe ni o Kalisi, me he ngāhi, kau poto koe ni uwhanua koe ni. Iyo, koe Talanoa koe Luseane mooni au pito ipa ku aspeia I he historia. Aspeia he ngāhi tohi ai kau Kariki, asi he Talanoa e kau hepelu, he Talanoa ai kau lāpai he nau ngāhi tohi, asi he Talanoa ai kau Zoroastrian, hangena ke Talanoa ki ai, ngai sivilaise ko ia,
asi he Talanoa e kau ispite, na e asi pe ai I he nau hange koe ni te wate whatata. Asi ai lea ai ispite ia ai tama ai kungalo ai hingoa ai o toko taha poto tau pehe pe koe filosefa I lau poto I ispite nane pehe. Koe kaukariki o kunau kei pepe. Pea koe I lo ia koe mea ia aki tautolo, aki mautolo. Koe ngalo pea ai hingoa o tangata koe ni. Me ispita tangata poto I loa oku nau sio keni ngawe. Kai mahale foku mai pe eku manatu. Pea koe foi mea koe aku maone apito pe ku asipeia. Asipeia koe ke hanga taha whakahalaki. Pea ku asipeia hange ko Talanoa. He ku pehe ko palato na e alu ke ufetu koe. Hange pe koe Talanoa ke sisu pehe na e alu ki intia pe kuna wena ufa moone na to na ya sisu. Ia ufa moonia na ia palato. Pe toi pehe na e toi alu mo Aristotolo. Pe ku asipeia I Talanoa e kau filosefa Kalisi hange ko Heraclitus, Pythagoras. Pehe ko Pythagoras ia na e Pythagoras na e alu mo ia pe na e alu ke ngai fonua ko ke hanga tuku mai. Koe ke fuofuo I he kaukariki ia ai fo I influence ko ia pe koe fo I uesia mai nau tolu mihi ngai sivilaise motua. Pe aku fai pe Talanoa tau ata aina ia kia. He koe tangata ko Philo of Alexandria. Ko tangata ia senturi tolu ko o kimuia Kalisi he ne hau. Holo pure anga empaya moi. Mo makape Mamani ke sivilaise dark ages porque Konga fapori anga noi. Na tangata kon ko Philo of Alexandria Luseane nane. Ko tangata hepelu tangata siwen. Ka koe filosefa ia na ako ia kau studeni a palato. Pena kau ia he ne tupu hake he kulupu na iu koe new Platonism. Koe kau palato fo ou. Pena kau ia Philo of Alexandria. Kai omi koe kiho o Talanoa he ko maari. Koe pehe e Philo. Ko palato na e wesia ia e Pythagoras. Pak moni pe ia ko Pythagoras na de wesia ko na sa ia a palato ia I uwako koe u faifika koe a Pythagoras. Pananga palato ia tohi hono abiako university e kete mi ai fo irea koe ni. Ko koe pe ko kai ke ako pe ko ka hao ilo ki he siomita ki he geometry. Koe fika ia na malohi hono ai e Pythagoras. Aina pehe palato ko te lato ko ke te mi a palato ko no Fuofuo University fo ki aku tu mai foi mea ko ia. Ko koe pe na te kai ke ako siomita pe geometry pe ko ka hao ilo ki ai pe o te ke hu mai ke ni ke tari ko ia. Ai ko ne mahoinga ia palato I u fika te fito ki he siomita ko fika mahoinga ia I tu ai ngaahi ngāu e lahi o e aha ko ia pa ke maho inga pehe a hon ka ko e fo I whakarea palato pa pehe rewa e Philo ia of Alexandria ko palato na e wesia ia pena e ako ia mea Pythagoras tu kehe sokolates pe ko Pythagoras na e wesia mo ako ia mea Moses matui ko siu a Philo of Alexandria. Pena e Maria apito. Ele whakauhinga koe na influence. Ia kune pehe e Philo ia Luseane ko filosofia ia. Na ula ki whaia e Moses. Sio o whihangahanga ia mo e ku Talanoa ane nai. Talanoa whakau ia ke hanga sio e Kalisi. Pe koe kaukariki mo sia sivilaise. Na ito kamata filosofi mo ngai whehui ko ia. Ihe kaukariki. Talamai e Philo ia he senturi ua ki muia Kalisi. Ikai, na kamata ia e Moses. Pa koe ne aki menien Luseane, koe Torah, ai koe tohi foki koe, ia puka I nima I puka, senes exotos levitiko nomi pa te utalo nomi, o kuia koe Torah.
Pe toki hoko mai rewa ai kaupalo fita, whamau, pe mai ngāhi writing kehe. O ku whakatahai whuki nau tolu, a wina nau tolu ia he lotu siumba, lotu hepe luu, koe tanaki. Katahau ki he tora. Pe he ia, koe tora ia he talanoa ki he kamata a ngā. Koe tohi whuki e Moses. Ai fui ni mai puka koe, tohi e Moses. Pe he ia, koe ume ako topena e sio ake Moses ke whakatupu isa. Koe kamata ia e ngāhi whehui, me ngāhi whakaukau e filosofi mamani. Ko whailo ia. O koe ko whailo ia tenisi, ai ke lo. Koe kuipena, koe stiutena whailo a whailo. Ai o ku hoko pia whailo ia ki hono hingoa. He ku where a kau whailo i he mala e a kau filosofa i kariki. Whailo mahalo ku nima pe wha. Pa ku kau a whailo koe ni. Kai ke, koe mea e kou maari Pea ne whakawheke ki tamai. Museo ki he toi tapu. He kai ke hanga he o tua koe ni o wha Mamani he aho fitu. Koe ngai mea koe iau whakapai whekarasi e lau aho ia e aho koe ia. Pai mene ngai whakauhinga keu ne pehe koe aho no. Na maloloa whakaosea he o tua e ne ngāhi foi Mamani. Koe whika pea malolo. Pe malolo he afitu, ko ono ko fika hao. Pa ne peherewa ko aho ni ma, ko whailo en. Peherewa whailo. Ko aho ni ma, ne ngāhi ai whanga monu manu. Pea ko uhinga na ngāhi ai whanga monu manu i he aho ni ma, Luseane, he oku ni ma aho nau ngāhi ongo anga. Koe whaka uhinga, o nau senses, ai whanga manu lahi. Ai koe lau ia whailo. Kai ke, Luseane te whakafoki atu he koe ku Talanoa, pea koe ko whenke wha matalai, ai uhinga na ai hoko se ini mai ai tuku'au ai ako o toki pato o mo fa'aki i he kaukariki. Ka te uwhawhokia. O tau Talanoa whoki ki he ngāhi cultures, ki mua, hange ko India mo siaina. E siua, pe whenai a Tonga mo i Pasifiki. Māria. Ko e hānai, pea ko osmahino i he tau lele mai koe ni, he kia tāno, na ilo i pe e mātua, pe koe na e tala no pe kia e mātua, ne e tau u ilo pe hu mai, pea taim ni ihi o tala e tau tolu, o wale pe ku whai haka mea, na o mantu i he, mā koe semina e whiha na ke lea he ANU, o wale pe ku ke pehange koe, neongo tala mai koe whakaukau na hai. Kana ia pe whakaukau pe he e kau mātua ki mua, ki Tonga. Aia koe ngāhi ilo ia koe ia siwa. O whakatatau mai ke ilo koe a wesi te he taimini. Koe ngāhi ilo maho inga au pito ia he. But kau oho vale. Hange koe tāno koe ke toto, koe fo semina maali e nai whai koe e niu. Ko manatu i Luseane. Pea ke Talanoa lewa koe ke Talanoa koe ki Tonga ke mātua. O ke tau pehe. O kwa o pehe toto. O ko pehe sosiwe nai pehe ne kui. Mare. Koe me e koe kousio koe ki he ilo. Koe ai kau Tonga, pe koe kau poto Tonga, pe koe kau wako ki mua, kau lo au. Ia ao. He koe whehui maho inga au pito ia Luseane. He koe whehui ko ia, o ku tū tatau pia tō ngaia mo i ngāhi sivilaise kehe koe ta e whakauesi te, non-western. Aia ko kuhinga, tatau pia tō ngaia he fwoi tū ko ia mo siaina, Papilone, ko Pesia, ko Fuofuo. I he uhinga Luseane, he na e o siai pe a e nau whaahinga whakaukau ki he a kō pia mo e whakatotolo ki he ilo. Ko tau hau koe ki Tonga, o ku tau kau tau tolu i he non-western countries, na e iai e nau wako ka na e kehekehe pe pia mo e ku Talanoa koe ki he Talanoa ako ai kaukari ki ane nai. Iai e nau whaitatau, iai e nau kehekehe.
Aia i ku tariko ia na e ua e whakaukau e a ko I Tonga Luseane. Ko e whakaukau, whakaluku fua e whonua, ke nā wako me e nau tau ke I e whaahinga whatongia mo e ngafa kehekehe na nau whai. Pea nau ilo ai ngāhi ilo fo'ou, ko e kau tufunga fo'uvaka, ko e kau tufunga tāmaka, ko e kau tufunga toutai, pe ko e kau toutai, ko e kau nima mea. Aia ko e ngahi mea ko I ana e ai e nau wako e ngahi mea I e nau tau kei whakaaho. Pea rei e nau ngahi ilo ai, pea ofia I he whakaukau o e a kona ku Talanoa ki ai I he ngahi sivilaise motua me kariki. Nai e nau, pea koe fo I ataka ia e a ko, pe koe uhinga ia e a ko e ta. I Tonga, ko Talanoa ko whehu I ki Tonga. Nai rewa uhinga taha e a ko, ai ana e omi e he kaulo au, pe koe haa lo au. Pe koe uhinga koe mo tau mua e a ko I he kaulo au, to e ofi au pito ia ki he whakaukau ai kau filosefa sayanisi o siaina, mo Papilone, mo Iran. He ko kuhingalo se ane koe kaulo au ia, koe ko hakakai anga maheni ia I he nofo ai society. Koe ko hakakai ia ko hakau tufunga waka pe ko hamea. Ikai. Koe kaulo au ia I hono tala koe fo I haa. Na nau nofo pe nau tau ke whakatotolo. Koe fo mo ia ai kau sayanisi pe koe kau filosefa ki mua I he kau kariki. O te tau pia me kau wako ku tau, ilo ki ai. Koe nau mea pena, koe mea pena nau. Koe nau mea pena e whai he ku kai toi ilo ha mea aia I he ku whakatotolopa, ko au whoke fuofuo whakatotolo lahi Luseane, more atu pe, koe ko hate talai hala mai. Ko au whoke fuofuo whakatotolo lahi ki he lo au pe, ku vahe, pe ko chepta he, ku tohi toke taa, o ku Talanoa ai ke kau lo au he nau ka mata mai. Nengo na es fai ngai ngā au e lahi, ko ngā au e fuofua ngā au e lahi a ki halo au, ko fai whikau toke taa moritoni mo ni kau ako. Kau ako ngā, hoko mai a futa, Palofesa futa helu ko hufanga Palofesa o Kustino Mahina, ko toke taa opetaria I mohai fue kau ako. Pea mange ko whakaukau ko no ome ino ke toi whamo ui mai ke ui ai lo au, ai whaikau taha whatotolo ko lo au. Pea koe uhinga nei o mai ino ke he mau whakataha I se ne taha hiwe wa sanuari a hono. Koe uhinga e nane o mai, a taha no mahapu ka hono. Ai koe ne kamata ai lo au se. Koe uhinga e nane hanga o mai hina mau o atu au ia hingoa ke. O atu hingoa Palofesa koe a futai ne whaiako ke ui for Research Society ko John Anderson. O mai he ka mai ai ne fo hingoa e penilangi o mai e kintoni mafia ne fo hingoa o mai rewa ino ke ia ai lo au mali mali pe ko ngai fo tu whakaukau mahu inga pito ia a Palofesa huakau ne o mai e lo au pa ne whakamatala e rewa lo au ma o si ngā au e matomo whai Talanoa lahi ia i e kutupake a tenisi ke lo au mahalo ka te hangarewa ino ke hulu I mai. Ko uhinga he koe kau fuofua sainisi ia me kau filosefa. I he uhinga koe no kou whenga ke whamatalai atu. Aia koe a kore vai a Luseane I he hange ko Tonga. Tatau pea mo Papilone mo siaina. Ia mea na ilo he kakai I he nau ngā au e whakahau me ngāhi ngāwha whatongia kehekehe. Pea ere mo kau filosefa ia. Confuses pea mo lao su mo haifua. Ko tātū chingo apa ko hai ka tamau nau tola. Aia hange tof pena tolu ia ko I kaulo au. Pa ko mea ko mahu inga ia ai pena ko fie fai ke u whakatotolo ki halo au I osi hono whahingoa ko e lo au se society. Henai tala mai I no ke katea. Siua, totono ke whatotolo I halo au. Peka mata me ai me ta hiwe wa e ku whakatotolo ki he mea kotoa pete wala mau ki halo au. Pea ngai po ia Luseane nau mohe a misi ko sio au kanato. Mangeu ki whakate woloka. Maha koe fulai e te fulai lai o misi. Fulai lai e ku whakakau koe ki anau tolu.
Pe a o peo hanga e mahina, o to e whakaloto lahi. Ko whito o tō lena nau whakaloto lahi au ke keri lo loto ke lo au. Ko hufanga lotu i he moeako, a Palofesa Toketau Kustino Mahina, ko Palofesa Futahelo, pia mo huakau. Aia pia au toki. Malo peho talango ke nau tō Rusio. Io ko ku talango fua pe akuia he uhinga, koe uhinga e koe ku kauwhai ako, he koe ku kauwhai ako whakana. Ka koe uhinga pe Luseane ko manako au koe fuofuo taimi koe nau toi no whaasio ke kaulo au he osa no fotu. Hange koe ko a vea uia i he kaulo au. Pau pe he au ia ko au ia koe fulo au i he anga i ku whakaukau. Pea koe ku alatu eki a te nisi he noa valua whai ku whakatotolo koe wha oska wa tohi toketaa. Tama e futa. Ma lahi nofo e mahina ko i siu lahi. Tama e siu. Kuta koea. Ton ke ui pe ko ia ko lo au. He ko siu e ka koe ko lo au pe koe. Pe tara mai rewa e ia. Whenga ke whakatotolo pe aiho me a o tohi a lo au. He unahu mahu inga i he Talanoa ki kamata mea koe whatongia moe ngafa. Ai pa koe uhinga e tāna u whakawai vahe mo chepta, koe chepta pe koe vahe e tohi toke tā ki alo au. Pea whae pe aku alata kuia he taha, o ku whae mau pō Talanoa mo ta mai ki a kou. Ku tū masisi uno, o ui mai. Lo au! Koe ui mai ni ka au. Lo au, ta mai futa ke au. Ai aku iku mai en. Pia kutoku anake, ai ko mai Luseane ka ko ki lawe ki ai ko nga ko feu ipo ki he atu ki he. Ka ko Palofesa te vita ka iri, to ke ta ka iri ko ia o kuto lahi mai ene whakatotoro ki ha lo au, mo ui ai ha lo au i he nau hau me he hake, Polinisia hake. Sio ke maho ingai. Iyo. Palofesa ino ke fotua kau. Mari. He kane i ka ia, ko whakahingoa Male University ko John Anderson. Malo ia koe ke hakau ngaia a Tonga ki a John Anderson. Tapu mo ia koe fusiana koe ni koe whai ako koe ni koe mau ina. Me osi mai kau Anderson ia Mamani ia ki he University. Pau koe ke mau ina ia. Mau ina ia alo au ki Tonga pa koe hingoa ki Tonga. Ke koksea tu ko Mali ia mau pe au ia. He whanau koe ke tānoa koe ke a ino ke fotu pia moe lo au. He kane i kai ni whakaukau koe ia. Kuia. Koe ki ulape ko hae hingoa na ai he kau tangata koe ka kou fie au pito. I he fo i whakaukau koe ni a ino ke fotu ki e lo au. Kai ke he siua ko tānoa koe o ke hongo i pe koe ko lo au koe. O ke ele tānoa koe kaule kai na whanki ko miki koe ki he. Ke Superman mo haifua. Pa koe lau pe koe mo sio TV koe hange koe whanki mo ko puna, Nau sio pe koe he TV mo whanki mea koe ya. Nau lero nau toro tawa ko nau toro ya, Superman mo haifua. Ai ko sia te o ke kipe he, o ke he ia. O koe kia hao ke haki iofio o ke kaulo au koe ni tau tānoa ke he koe. Mahalo pe ki o arat ho o motu a. He hange koe lau, pe arho o ako mo o whaka totolo. E ia e peha o ki iofi ke kaulo au koe ni. Hange pe ko wufi ne lele holo ko pe ko Superman ia. Ne ongo ne fie Superman, he kai pe ke Superman ia. Koe tu ko hua foki e Luseane. Ka koe mea koe ko lawa uia o au ki ai i he Talanoa ki haalo au. O ko osi au ia ka hange ko Talanoa ki foi tānoa koe ka Supermeni. A wolf e ta ki mokopuna. Tui o pita pea wolf ia i hene keisi ko Supermeni. Pea he ia i hene mo e hafua e ne whanki tō onga mo e ne whakaukau mo e ne siu. Wanoa ka pana u whaiwa o nei tolonga mai o halo au. He kai pe te toi tuku e kusio ai tu o valunge au he tau. Pe toi tāmano. Ka ko o sia au ki he mea
o ko sio au ia o ko talanoa au ia mo haloa. Pe ki fa more atu ka pau. Talanoa ka sio ke ai ka sisina. Ko ka ngaahi mo tonga nau mea mai he pongpongini nau pehe nau tore o ko koe o ton ki malolo time si ha vitu. Sepa kua o fokene Luseane ke e ku he ia koe mo ku ilo aku ia o ku ha ma pe ka halo au ia Talanoa mai ka au. Kua o enia ku ipe a hingoa ia taha ke university lo au koe halo au. Toi whakamoi mai halo au ia ka nae o si alui fwoi senturi taha fitu o kaiketo o mate. Aia pa kutoi mo ui mai halo au. Nai mo ui mai pe whakaukau ia lo au ia tupoulaki pa te hanga he tahine la a Konga whanua ko kunsalo te whamo ui mai lo au. A hingoa. Nai pe koe tala whakia siwa koe tahine koe ni la a Konga whanua. Kunsalo di tupou third. Koe lo au whakamui mui ia. Monla, ia. Ka koe tau sio koe ni ke haa maho inga koe ni. Ke kakai maho inga koe ni. Koe sio ko o misi koe mo ke sio koe ka nau tolu. Mantu e Talanoa koe a Carl Jung, he? Ki he misi. Ia. Koe te misi a kita, koe te lahi pe koe te whakaukau mo mea mo reality, subconscious. O alupe e lava pe o alupe ia o Moni a pito Luseane. Moni hoto, he? Ia. Aia koe mea sa ia ke te sio ke, koe ka mea kovia ke te nofkita ia o fantasize. O mahau kai ke tonke ai koe fantasize. Koe te tui pe, he? Ko tui. He koe... Mālohi a au ia ke kaulo au. O koe ai whaki Luseane ai me aia e wakai whakatonga. Pe koe ngai sivilaise pe he. O kuna utui nau tō leo lawa ke to e hoko mai ai kakai, pe koe lau maari e. E toto. O fou mai i he toto mo e tata a. Pe o kuto e foki mai pe ia mandui. Koe kaulo au ia, koe ku fuofuo koe pe seti e mahalo e hiwa noa. O e kakai tō ngā, koe e nau toto pe nau tata. O au ki whanela. I he kusio koe ki he hohoko. Ki he hohoko e ngaahi haa, hohoko e ka ai ngā whaahinga i tō ngā. O ku koe kau hou e ki mo e hatu i ko toa e tōlu, o ku nau toto pe nau tātaa ki aroa. E sio ki e mea koe ia. Ane koe tau sio koe ki DNA. Ia. Koe DNA ko tōngai koe ki motsisi. Ia. Aia o ku lahe au pite e tau tore e tau fekau'aki. Whakatoto, he? So why not? O ke kapa, even kapa ke haki, pese te whihi a kita me lo au. Ia. Ka te carry a blood. Aia mahalo na ke, you must have been lucky somewhere. He koe, ia, he koe ku wakai koe ke kaulo au Luseane. Pea ko haa mea. Ia. I Tonga. Aia koe wahenga haa mea koe Tonga ko kamataia. Kamataia me i vaini i he kulau a aku ki e nuku mo vātu. Fo i wahenga loto koe pe ko wahe loto koe o Tonga tapu. Pea na iai pea mohnau api e ua, pea pehe fo ki hapai, pea mo vavau. Kai ke umau ke ongo ni wau, te kai ke ula vau ia, o mao hanga i whamatala ta pauna nau i hongo ni waka koe... Tui pena nau ia. Tui pena iai Luseane ka koe te kai ke au ke ai a eku whekumi pea mo Palofesa te vitakai. Pehe, Palofesa futahelu ia mo mahina, pea mo opetari ai. Na e huu mai ka ulo au i haa moa hawa. Aia ka pana na huu mai haa moa. Na na was fo mai niwa. Na fo mai niwa. Ka koutu ilo soane na ne keke nau nofo ai o fuoloa. He koe ufeitu ko aslahi ai ho nau tala ko i wawau. Ko wheko ko loka ke. Pea i hapai pangai. Na iai pe ai api i hapai na ui koe haalo au. Koe fu i konga kere pe ai. Na tānoa ki ai Edward a Kifort. Pea na tānoa pe a Kifort na iai moe api o haalo au. Na ui pe koe haalo au i e ua. Pea tuku ke rewa e nau nofo koe i loto i haa mea o ke o mai. Pea kuto iai pe ai Luseane ai haa mea ia i mua.
O kia ipe ha mea ia ila paha, aia na e mahino mai, pe aku mahino mai, na nau ia. He koe u api koe au, koe u hingoa ia aho nau ngaahi api. Pe aku ai moe ha mea ia i niu tō ua. Aia koe, mantui koe foi tai mena nau huu mai ai. Ai maha koe nau ki huu maa no foai, vea nau alu ki mua he hiki ki ai, pe koe nau ka mata he kai ke lava whapapau pe na nau fuufua nofo i wheka ku ilo koe nau nofo mai o au mai ki hake mai a kau misnare nengo na hake mai kau misnare o smate fo i haa koe ni na nau i haa mea koe nu ke lau ke ai pa ko nau nofo anga koe i haa mea i waha vai ni pe mo watu pe mo nuku ilo to ko fualu ko repa ko fualu ai ni fualu pe pea pe na tu wai i funga matatoa ai ko kia e vila ai tama pirinisco tama tui ko hala ku alu foke ai vila kia princess la tu fui peka ka ko vila na ku hanga o fanga feki ki i ku tohi toke ta ko e foi no fo anga ia ko maananga ko hingo maananga ko hingo ia fatatau Luseane ki na tula ka kai ko nina na fanga totolo ko na no fangana e ui o ku maa. He koe nau mea nai whai koe whato tolo ke mau ai ilo o ku maa. Pe nai vai ai nai pe he tala, nai whengai mau pe ia ke maa, koe ne uri pe i he nau tui e kau halo au koe ai. I he vai pe i he repa fualu, koe fo i repa. Pe nai nei iau nau api ko mananga, ai koe koe ai vilau kui e au ni ko funga matatoa. Ka koe tatoki alu ki ai, ka kutaki iafe foki ki ai, koe ngā ko taki mai Talanoa he ako, o tau hau ki he fo i haa mahu inga koe ni. Koe haa mahu inga e ni. He na e fōtu he tui tonga koe ko momo hono hongo fulu e sen turi hongo fulu. Ke nau whakatotolo pe, ko nau whatongi a ena ke nau toi whae nau tolo ha mea kehe. Pea mo nau whai whare i ki he haa tui, tonga, tui takalaua, pea mo tui kanoku polo. Hei koe kau advisor seni. Nia. Ai haa tui he. O ko whima o lahi siwa ke toi whekumi mo pe ko whei wawa o nau api. O ko whei ilo api te penai tu i whei api kaulo au i wawa o ke Polokalama hono hoko. E kai koe kolo koe ni ko kolo koe ni na e hao mea ia whatai koe ni koe kautau malolo. Kautau malolo koe nau hao mea e guai utala e kautau malolo ke kaulo au. Kautau malolo. Ai ni tumu mai ke whatai mo man koe nei ako helo au ko wheko ai ngoa nau kolo i babau. Hao mea inoke, ai inoke fotu. He ko inoke fotu, fuofuo inoke fotu me he kolo koe ni. Uia e kolo pe he taha i tonga tapu ko whesi. Kai ke? Tāne ne ke mao e inoke ai hingoa koe ni he? Io pa koe ngahi langi ai. Koe langi ko koe langi ko koe ngahi whetu e Luseane whai wholau ngai ka venga wholau man koe ke ilo pa meu pe pompongi me ane ua ngau ke manatu i mea koe ni te ke whakamanatu e ki he Polokalama. Ia pa kui ai pei ko ia pe koe fo i peach ko ia koe pei o haa mea i he kolo ko ia. Pe au kua no ta lau pe he koe whakahingoa ki i he lau ia tau. Pe he koe whakahingoa ki haa mea ka ulo au. Pa pe he fo i lau ia tau koe whakahingoa ki urukalala tangata o haa mea. E koe sio ke hingoa haa mea. Na e whakapipiki hono ai hingoa haa mea ki he kau eiki lalahi o tonga. Na e ai ki he urukalala koe ko sao stangata o haa mea. Ai ko urukalala na e toi ata. Pea kai ki aha no hako, angoi whatapu. Ai ana e tangata o haa mea ia koe papa o haa mea. Ai koe mahuinga e hingoa ko ia ai papa o haa mea. Luseane ko teina si o whahingoa ko papa o haa mea. Siria. Siria ia ki mua ai maari o kalani valungalu. Siria haa mea ko ia papa ki haa mea. Semis, pe me he hatu i tawake,
koe haamea o koe ai hingoa koe muriki haamea. Koe hingoa ia tui. Haamea foki koe ofefine ia o lo au. Iyo, ofefine ia o lo au wha mui. Lo au katoa na nau nofo i he wheitu koe koe anukunuku koe na whaanga ia o e tui hatunga. Pea mo e tui lo au ko foi eria haamea ia ko Talanoa ki aina kena o atu. It make sense you he koe vātu uko he. Iyo ko connecta mo lo au, mo ka lo au. Iyo ko vātu ia mo nuku o ha wai ko u konga katoa ia o e tui hatunga pea mo e tui haamea mo lo au. He ko papa ki haamea, e fuofuo papa ki haamea, ko o whiwhinea o lo au katoa whaka mui. Pea koe... Ai ki o tau ki isi ngai ka silia pe ki mata i lo au. Ia pa ko papa ki haamea koe Luseane koe whehuhu pe koe whae ia ai fu whare alo lahi. Pea moe whare alo tangata moe whare alo whiwhine na e ka ane ia pea mo mataere tu o piko pe ko havea mataere ko tuika no polu hono tolu o na hanga alo i mai ai fu whanau ko havea lahi ia pe iai mo tuika no polu hoko ko mataere haamea ko alo ia o mataere tu o piko. Havea lahi ko nau whanua pe ne haamea ai koe ni uf. Iyo wha e ta alu ki ai he ko haamea o ku na whetongi mai e havea lahi he koe nau whehuhupe koe nau wha ko papa ki haamea ko Talanoa ki ai. I mate koe e halo au na nau omilewa o nau no foi nau tauria mei vai ni pe so ke nau foi no foi. Mei vai ni pe ki wa tu pe mo nuku katoa wahe loto, tuku kehe pea tofoa, ko tofoa koe wahenga ia, na kau pea tofoa ia ki aika na hiki maa lomu tufunga ia o nofo ai. Aia koe foi mea pia na kehe, ko tofoa na kehe. Suki havelu, ko whiela kepa ia koe havea lahi, e sio ke whanonoa. Pea mo maa whanga he matifoko kolofo ou, tikai ke fotua kolomotua ia he tau Talanoa koe ni koe tau Talanoa ni e senturi ki mua pe tau no foe kolomotua. Ka koe konga ia o fohe, hau pea fohe ia, o au mai ki kolomotua o na whetau laki na oa ia he wahe fonua alo au mo whiela kepa. Nere mai a whiela kepa me havelu, o hawa whila kepa ia o au mai ki kolomotua, na whetau laki mai kai mo fohe, koe ngahi alo ka atoa pe ia o papa ki haamea pea mo. Pake sioki vai ni pea mo mataare tua piko. Koe taki alu kai Luseane ho tataki mai ku maari. Pake sioki vai ni, koe lahi tahaya. Koe alo lahi tahaya papa ki haamea pea mo mataare tua piko, ko hafoka. Kana kai ke hafoka, na kai ke maafu, ia toku maafu hono alo. Koe ina lahi taha. Tāpuni e ia ai hangai hahake, ai huu mai mei ai. Tāpuni e tui wakanoa hangai hihifo haamea. E sio ke whanau no fo, koe ngahi mea fuki o koe ke whai gai ha ilo ia he ahoni, ai uhinga na e wahe pehe ia e whonua pa whanofunofu pehe koe hau ia mei mua. Ai ia koe Talanoa mahu inga e mahalo ke tau hokot ki ai uhinga na e wahe pehe ia tonga ki mua. O ko tami mahalo siwa o kamata ke o aura tami ke osi. O ku toi e taminite e ono. Iyo. Maali api te Talanoa ko ni ka ai ka aku aura te Talanoa ko ni ai ko aura hake whanga fo i poini ke toi hokot ai Talanoa, especially ki alo au. Iyo, he koe mea koe mahu inga ia e nengo taki he tau ea alukalo au ka ku ta he pe foko uhinga koe whakaako na e mahu inga ina o tolu pea whiri mai ho na uhingoa e ino keo whakahingoa ake ai kau taha whato Tolomo University. Ai Luseane he koe ku wakai koe ki ai, koe mea koe mahu inga e halo au he koe kau filosefa a Tonga. Ulo a kia.
Koe fekau'aki koe kau whai whare I he haatu I e tolu. Aia oku whakaanga whakafonua tau whatunga motua ai nau mahu inga, pea toeanga whakaako e nau mahu inga kia te au, pea pehe kia hua kau malo au. Song, Pea fakamamni lahi e nau ngaahi whakaukau, ma nau ngaahi langa. Fuofuo, he ku whamamani lahi re waia, he ku hanga koe ku whakatotolo mo e ku tui, ko ki nau toluna nau hanga o mai ngahi whakaukau ki he tufungai, pea ku kai koe ku whakaukau, pe ko mea pene whaikai Talanoa, ai tala whakafonua mo historia, ko ki nau toluna nau hanga fuofuo kamata ai pure anga hau o i tuitonga Luseane, ko kamata ia tuitonga momo, hena kei kia pure anga hau ia tuitonga ki mua ne to kamata tuitonga momo, ko tau ia ne humaya halo au, o humaya lo au taputoka ko fuofuo lo au mohono o fefine lahi ko nua, o ta ane ia pea mo tuitonga momo, ko fehuhuia a tuitatu I koe tuitonga hono tata. Pa koe e tau rea ki ai koe whena pe kakonoa. Fui tala koe apa koe. Whena pe kakonoa koe hau o momo. Ko ni ka kato fukia e fui kupu I rea koe ni. Whena pe kakonoa koe hau o momo. Ka kei Luseane ku o ta alu rewa ki ai mahau inga au pito ai uhinga mo ui whakaako pea koe kaulo au. Lahi apite ngahi poini ia, koe kaulo au, tatau pea Luseane mo kau filosefa. Koe lahi tahe mo ui au ka Confucius mo lao su mo hai fua. Na nau, ko sorosta. Ne keke nau sa ia nau tolu ia ke nau tau mo whakafonua kovi. Hange koe halo au, komi e hataha, ha historia o pehe na e kaulo au I hatau pe na nau kau ha whakafonua kovi, pe koha ke Ikai. Koe kakai koe au tatau pia me kau filosefa, me kau sainisi. Koe nau manako, nau tauria koe whakatotoro. Nau mo ui pe. Pea koe whakauhinga. Koe ke nau isni interest manako nau tauria he ai ke tau, mo ai ke ke, mo ai ke whakafonua koe. Koe nau uhinga pe, o ku nau nofo ai mo nau whakatotoro. He ku asi pe ia Luseane he nau nofo anga koe ma nanga herepa fua lumo hamea. Na nau no fope nau tauria ai toki whai atu pe u fekau ia tu I tonga mo mea ki ai na keke nau keke asi mai na kau hole lo au ia whainga mea toki ai pe ngahi tutuuni ai tu I tonga lo au teke alu mo fasi apure ke mai e uno sango ne ano kai ha ase kau ha moa I Talanoa ka tu I tatui Pea kutala he kau haa moa he nau tala he kau haa moa. Nei aloange a fasi apure ke mai ai uno sango ne mo tangata ko o kolo au. Pea ko nau sio ki ai ko mea ko toa pena e alo fasi apure o eke ki tangata ko ini. Ko nau ilo peo no hingoa kolo au na e whakalongo pe ia. E whatonga I kakai ko ni kakai mahu inga au pito ini ia. Na e whai pe aku asi pe ia pe na e whai pe Talanoa ki ai Luseane ai tau tala. Ka koe toki fuofuo whakatotolo lahi, neongo na si whai e toke tā moritoni mo Palofesa Siosiua mo ua kau mo mea ai whai whakatotolo koe nau whai. Pea ko mo ui aki ai kumi ke toi. O koe pētu koe kumi ke kaulo au. He ko ospe tau, no tanofo I tonga, o ko hau ma pe ki ilo fo au ke te au fekau'aki moro au o tānaki mai ki e tau wipo. Kai ke. Pe neongo o ku mahu inga au pito e tau sio ki Mamani. He tuku au mai ai a ko. He ngaahi sivilaise kehekehe, not just e kau Kalisi, Kaliki. Ka ko ngaahi sivilaise si aina mo ispito. Te mia Babilone. Ko fuofuo ngaahi sivilaise mahu inga koe. Ka koe sivilaise ka toa pena ia e nau ngaahi tutu'uni, e nau ngaahi Talanoa, mahu inga a nau tolu. Pea whai mai peo tawa mai koen kia tau tolu I tonga, ke kaulo. Ka tawa I pe. Moni au pito. Koe ka kai koe ni koe na nofo peo whakatotolo, Talanoa, koe ke nau.
pe ko a fekau'aki. Ikai. Ko mea pene mau inga ka nau tolu ke kumi ke ilo. Mo fai e nau fukutu. Ma nau tokoni ke ha atui. Advice nau tolu. Ola. Aia koe me e koe u mahu inga koe ke tau mantu i mau pe. E ta hona whakahingoa e university koe ni. Ki he lo au. Koe ka kai koe ni koe ka kai ako. Ola. Peaceful, peacemakers, advisors. Ola. Ke oa to e ngalo. Kai ke malo o pito ka inga mo ho e ke mo mea mai. Whanau mai he pongpongi ni, ke Polokalama koe ni. O te ofa lahi ke a Palofesa ino ke fotu. Ola. Mo te matali pe mei heni ke toki ata mai ha au ke hao mo Talanoa maho inga koe ni ki lo au. Ki lo au. E siwa, malo o pito to ia hao Talanoa whakaosi ke Polokalama ke kai ngā ka toki. Luseane, ikai. Koe ku fia pea kuia he lava re e Talanoa. Pea neongo e ku mamahi kai ke lava mai a huakau. Ka ku kei ata pe ai lo au mo Mamani ke a huakau. A kou fia whakamaloat ke te koe. Ie whakahoko lelei ai e tau whatongia, pe mono tatake tau Polokalama. Pe kou whamaloa atu ki he Tonga ko toa pe mea mai. Mo tolu mo mea mai ke Polokalama. Whakatawange pe na iai hane aonga kaki. Mo tolu ka te u whakafoke atu Luseane. Malo au pito pe koe whalai te ue ke kahau. O ku he ne tangata ko tangata me ANU. Ko Professor Craig Fry, ko whaambe e ataki ai ke kamata ai io ai Polokalama o ku iloa ko lo au and non-Tongan scholars. Because non-Tongan professionals, kono omi kau scholars. Kamata me university whafonua asteria, ke mau Talanoa atu ki he politiki o e Pasifiki. Aia ko lo au Tonga pe moi lo au me u fitu. Ai moi lo au me kau. Pea koe aho, ko apongi, e toi hoko atu e storytelling, mo Talanoa maho inga koe a Luisa, ma e leila Atu ke fu. E whakahoko atu he tahataha apongi. Apong ke mo mea mai koe ko Luseane ia pea mo Luisa. Malo. Malo mo mea mai, ka mo mea o whalahi atu. Stream na meos katok tamate se peo ko ke floko lahi se ke foi close patere